banglah. Balik negara engkau lah. Semak ah. Assalamualaikum kawan. Kalau saya balik, itu potong rumput, buat bangunan, angkat sampah, you mau buat kah? Wajar betul. Memang tak lah kita orang nak buat. Tengok, you pun tak mau buat. Sekarang kita orang asing buat, you mau marah kah? Tak apa. Sini ada bisnes bagus. Oh ya, iPhone. Mestilah kawan. Kalau kita kerja rajin, kita boleh pakai iPhone. You buka Facebook, cari Lubuk Shopping Cina atau lubukshoppingcina.com. Lepas tu you belajar buat bisnes, baru boleh beli iPhone. Kejap ah. Hello Siti, adik manis. Ya. Rumah sudah beli, kereta sudah ada. Minggu depan kita kahwin lah. Okey. Bye sayang. Okey bang, saya pergi masjid dulu. Abang tak mau pergi masjid ke? You pergi dulu lah. Patutlah you tak maju. Kerja pun tak mau, semayang pun tak mau. Silap mereput lah.